Sura 41. Fussilet. Objašnjenje. Meka. 54 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Objava je od milostivog, samilosnog. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi. Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju. Bashiran wa nadhira. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Vjesnik radosnih vijesti i opomena, pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Srca naša su, govore oni, pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš. I mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi i mi ćemo raditi. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Reci, ja sam čovjek kao i vi, samo meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog. Zato se njemu iskreno klanjajte i od njega oprosta tražite. A teško onima koji njemu druge ravnim smatraju. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Reci, zar zaista nećete da vjerujete u onoga koji je u 2 vremenska razdoblja zemlju stvorio i još mu druge ravnim smatrate? To je gospodar svjetova. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio. Sve to u 4 vremenska razdoblja. Ovo je objašnjenje za one koji pitaju. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu iz zemlji rekao: pojavite se milom ili silom. Pojavljujemo se drage volje, odgovorili su. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Pa ih u 2 vremenska razdoblja, kao 7 nebesa stvorio i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nada njim mi bdijemo. To je odredba silnoga i sveznajućega. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. A ako glave okrenu, ti reci: opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: ne klanjajte se nikome do Allahu. A oni odgovarali: da je gospodar naš htio, on bi meleke poslao. Mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Ad se bez ikakva osnova bio na zemlji uzoholio. Ko je od nas jači, govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih, a i znamenja naša su poricali. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. I mi poslasmo protiv njih u danima nesretnim vjetar leden, da bismo im još na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju. Patnja na onom svijetu bit će zaista još sramnija i niko im neće u pomoć priteći. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali njima je bila milija sljepoća od pravog puta
pa ih je stigla sramna kazna od munje prema onome kako su zaslužili. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ A one koji su vjerovali i Allaha se bojali, mi smo spasili. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ A na dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, oni prvi bit će zadržani da bi ih sustigli ostali. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. I kad dođu do nje, uši njihove i oči njihove i kože njihove svjedočit će protiv njih o onome što su radili. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Zašto svjedočite protiv nas? Upitaće oni kože svoje. Allah, koji je dao sposobnost govora svakome biću, obdario je darom govora i nas. Odgovorit će: On vas je prvi put stvorio i njemu ste se, evo, vratili. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I to vaše uvjerenje, koje ste o gospodaru svome imali, upropastilo vas je i sada ste nastradali. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Pa, iako budu trpjeli, njihovo boravište će vatra biti. A ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali i ono što su uradili i ono što će uraditi. I na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali. Doista su nastradali.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Oni koji ne vjeruju govore: ne slušajte ovaj Kur'an, nego pribavite buku da biste ga nadvikali. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Zato ćemo mi sigurno dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju i kaznit ćemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze naše stalno poricali. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. I nevjernici će reći: Gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Onima koji govore: Gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki. Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i što god zatražite, imat ćete. نزلا من غفور رحيم. Bićete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ja sam doista musliman. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati,
pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. To mogu postići samo strpljivi. To mogu postići samo vrlo sretni. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. A kad šeitan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer on, uistinu, sve čuje i zna sve. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Među znamenjima njegovim su noć i dan, i sunce, i mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred suncem, ni pred mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo njemu jedinom klanjate. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. A ako oni neće da te poslušaju, pa oni koji su kod gospodara tvoga hvale ga i noću i danju i ne dosađuju se. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Jedno od znamenja njegovih je i to što vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživit će sigurno i umrle, jer je on kadar sve. Inna allazina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ innahu bima ta'maluna basir. Oni koji riječi naše izvrću neće se doista od nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije onome koji u vatru bude bačen ili onome koji na sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete, on zaista vidi šta vi radite. Innal ladhina kafaru bizzikri lamma ja'ahum
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Oni koji ne vjeruju u Kur'an, pošto im je objavljen, a on je, zaista, knjiga zaštićena. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. Laž joj je strana, bilo s koje strane. Ona je objava od mudroga i hvale dostojnoga. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli: trebalo je da su mu ajeti razumljivi, zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje je Arap. Reci, on je vjernicima uputstvo i lijek, a oni koji neće da vjeruju, i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. I Musa smo knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije riječi gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer oni mnogo u Kur'an sumnjaju. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. A gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima svojim. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Samo on zna kada će smak svijeta nastupiti, a ni plodovi ne izlaze iz cvjetnih čaški svojih i ni jedna žena ne zanese i ne rodi, a da on to ne zna. A na dan kad ih on upita, gdje su oni koje ste smatrali meni ravnim, oni će odgovoriti, javljamo ti da niko od nas to ne tvrdi. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. I neće biti onih kojima su se prije klanjali i uvjerit će se da ne mogu nikud umaći. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Kad ga obaspemo milošću našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori, ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će čas oživljenja doći. A ako budem gospodaru svome vraćen, kod njega me čeka džennet. A mi ćemo one koji nisu vjerovali, sigurno, o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku, doista ćemo im dati. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Kada čovjeku milost našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Reci, šta mislite, ako je Kur'an od Allaha, a vi u njih nećete da vjerujete, ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivriječju dalekom od istine? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Mi ćemo im pružati dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ. Oni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a on znanjem svojim obuhvaća sve.